twarabonye amakuru yo gupfungwa ndakishura mu ijambo rimwe gusa. Nitwa Jean Dodier, mfise imyaka 25 uyu munsi tuvugana, nta gashona kamwe ndajyamo. Maze gutembera ibihugu bigera kuri 15, nta gihugu na kimwe ndajyamo gato. Nibaze ko cyumvikana. Ikibazo cy'ibiteramo bigira kabiri wari kuravuga twaravyanditse kandi bituvuye ku mutima. Ico twigiye mu biteramo by'ubwa mbere birumvikana iyo umwana kijya gutambuka aragwa. Birashoboka turasaba n'imbabazi nabo tuba twaragwiriye kubera ko tutabonye rinoji bikizo hari n'abandi hari nabushari nabo ntiyari twagize ikibazo tutigeze turangenda tubamenyesha cyo guhindurwa yo gukora mu giteramo cya public murasko tubabwira igiteramo twabwira ko kibera kuri cya public hanyuma ikibazo kimaze guhinduka ntabwo cya public na Mercedes officiel bifise amategeko amwe abigenga murabizi neza. Amasaha twagomba gukorera ko yari make cyane kuri Mercedes officiel kandi kuyubahiriza byari ibintu tugomba kwitwararika. Hanyuma bivanye n'amaprograme y'abaririmbyi bacu bamwe na bamwe kumburengira ngo information zitabagezeho neza kugira ngo bagere ugiye byarashitse nyene bamwe ntibashikira igihe twabipfuriza baza gushika umwanya wabo wamaze kurengana kubera ko ni show yaheze kare imba mugiye. Naguma nshimire umushyitsi wacu mu ruririmbyi mukuru w'igiteramo ari we Theben. Ndagushimire kuba yaradukoreye ibyo twamwifuriza ko. Nshimire na equipe y'US iri abari mu Burundi n'abari mu Rwanda ndetse n'abari bavuye mu bindi bihugu. Nimero ya kabiri nshimira umushyitsi yari yavuye mu gihugu cya Tanzania Romi. I want to thank you so much. If you want to watch this, just know we can't wait to have you here in Burundi again. So, nabo turabashimira cyane, tugashimira n'abaririmbyi bahani wacu badufashije kwakira abashyitsi. Duhere kuri Big Fizzo twarabanye kugeza no kuri aeroport. SatB nabo twarabanye cyane. Ikintu kituzanye hano uyu munsi rero no gushima kubereka umunezero mwaduteye kubashimira imbere y'abantu kugira namwe mwadufashije imbere y'abantu. Nitwashimye kwihereranya umunezero twagize nyuma y'ibiteramo twateguye. Twashimye ko tuganira kujya twaganiriye n'ubundi nkuko tuzokama tunaganira kandi. Rero uyu munsi nibaza ko ikirenze ibindi twahora dukora no uyu munsi haza kuba ari gushima cyane gusumva ibindi. Twaranezerewe n'ubufatanye bwanyu kandi tubandanye tubinezererwa buri munsi ko mubandanye mubitwereka. Turi bashasha igiteramo cyacu cya mbere twahoze n'ikijya ariko ku bufatanye bwanyu turizeye neza ko tutashobora gucika intege kumva iyi cankiriye. Rero amikora bandanye dufasha kugira ngo duhane ijambo tuganire umuntu wese arafise nawe icyo bivuga ko kuri uwo munezero dufise ibyo bikorwa twakoranye umuntu wese ahawe ikaze. Hama turagerageza ko dushoboye mu mwanya tari munini dufise tukoreshe neza cyane. Murakoze cyane. Twarabonye amakuru yo gupfungwa ndakishura mu ijambo rimwe gusa. Nitwa Jean Dodier, mfise imyaka 25 uyu munsi tuvugana, nta gashona kamwe ndajyamo. Maze gutembera ibihugu bigera kuri 15, nta gihugu na kimwe ndajyamo gato. Nibaze ko cyumvikana. Ikibazo cy'ibiteramo bigira kabiri wari kuravuga twaravyanditse kandi bituvuye ku mutima.
ico twigiye mu biteramo by'ubwa mbere birumvikana iyo umwana akiga gutambuka aragwa birashoboka turasaba n'imbabazi nabo tuba twaragwiriye ariko twabonye ubumenyi iyo umuntu ari kw'ishure ariga akamenya twarize tumenya aho dukorera n'abo dukorana ico nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane udashobora kugura amafaranga udashobora gukura ahantu na hamwe kiretse ubibayemo ukabibona ni experience twakuyemo experience kandi cyari ikintu gikomeye ariko twakuyemo n'abantu dukuramo n'ibintu ntabwo ivyo nibaza ko ari ibintu byagaragaye buri muntu wese so tunezerejwe n'igitaramo twakoze cyane ari nayo mpamvu turi hano kubera ko uyu munsi ntitwaje kubabwira ikindi gitaramo twaje kubabwira iby'igitaramo twakoze n'ubwo n'ibindi biri inyuma ariko twakuyemo ubumenyi twakuyemo experience kimwe mu bintu abantu bose baba bakeneye nizera ko dutahurana cyane kubera ko tutabonye rinoji Fizzo hari n'abandi hari na bushari nabo ntiyaririmba twagize ikibazo tutigeze turongera tubamenyesha cyo guhindurwa cyane yo gukora mu giteramo Jardin Public murazi ko tubabwira igiteramo twabwira ko kibera kuri Jardin Public hanyuma ikibanza kimaze guhinduka ntabwo Jardin Public na Mercedes officiel bifite amategeko amwe abigenga murabizi neza amasaha twagomba gukorera ko yari make cyane kuri Mercedes officiel kandi kuyubahiriza byari ibintu tugomba kwitwararika hanyuma bivanye n'amaprograme y'abaririmbyi bacu bamwe na bamwe kumbure ngira ngo information zitabagezeho neza kugira ngo bagere ugiye byarashitse nyene bamwe ntibashikira igihe twabipfuriza baza gushika umwanya wabo wamaze kurengana kubera ko ni show yaheze kare imba mugiye amasaha rero twari dufise ntiyari menshi kandi twagomba kuyubahiriza ariko twarakoze uko dushoboye ari ico novuga ko cy'abantu batashoboye kuhaseruka kandi bagomba kuba bahari abenshi bari banahari ariko babuze umwanya wiyongera ko twari dusanzwe dufise ari ikibazo ndagukiriyemo cy'itunganya ry'ibiteramo ugasanga batugiye gitangura saa 10 ugasanga saa 4 nta murinzi araje kuri stage ko amasaha ya 13h yari ahari ariko kandi gushika saa 1 saa 2 saa 3 nta murinzi araje kuri stage by'ukuri hari abarinzi batari bwashike bacerewe canke ikibazo cy'amahera cyavuzwe yuko hari abatari bwariho amahera cyo gituma batitabiriye show byari by'ukuri rero novuga ku kibazo cy'amasaha cy'amahera ntacyo nza kukivuga ko cyane kubera ko iyo umuntu yakuriye akazi gukora ntacyo biba bitwaye gukora akazi hanyuma abaza ibyo ugomba guhabwa niko ndabyumva sinzi nimba ariko biri ariko icyo umwanya nico nahagaze ko cyane kubera ko nico nzi ikizana na kibaracereye niko no bivuga kubera ko twazise order tugomba gukurikiza ariko iyo order niyo yakurikiza kandi bitatuvuye ico rero nta bintu byinshi dufise tukivuga kuri uyu munsi ariko dushimiye abakurikije amaprograme yacu n'abandi nizera ko atari ikibazo cyabagoye ko kubera ko nabo twaraganiriye mu nyuma kandi tuganira neza nizera ko icyo kibazo kirashobora bimwe mu bintu bitagenzwe twabyifuza ni ikibanza ntabwo aho twari twateguye bivanye n'uko umuntu akorera n'aho twakorera ari cyo kimwe icyo kintu ntabwo urumva nawe kikubesha urumva ko cyaciye kinagira ama impact mabi ku baririmbyi bacu rwose ntibaronke umwanya uhagije ariko turabishima uko byagenze twaragerageza uko dushoboye icyo ni ikintu kimwe nk'uko wabimbagije numva kiri hafi kandi ntabiri cyangwa wari wambagiye kimwe ariko reka ngire n'icya kabiri ntacyo icya kabiri ni uko hariho iyo umuntu ategura ibintu ata experience abisemo ko twabivuze ndashaka kugira ereye ndashaka kugwa birabaho ntabwo ibintu uko twabiteguye ariko byagenze garantira nubwo twaje gushima ariko ibitagenze ko twabishaka nabyo ni bimwe byo gukosora mu bikorwa bikurikira birahari biba biri
kandi nizera ko utodutahura rero turenganije cyane. Hanyuma bijyanye no n'icyo nababwira abaririmbyi cyangwa n'abandi bantu bose kuko iyo igitaramo kibaye ntabwo bakora abaririmbyi gusa, umuririmbyi ndagera kuri stage habaye ibintu byinshi ari nabyo nokora kuko urumva umuririmbyi ugira kuri stage haba ibintu byinshi cyane, hakenerwa abantu benshi, aba mbere ni mwebwe, niyo mpamvu mwese twicaranye namwe tuzokurikirana n'abandi mu mayetape nk'uko twabitanguye kandi twanabivuze. Rero icyo nababwira ni uko imigambi yacu ntabwo ari hano hafi, imigambi miremire twifuza kumara imyaka myinshi, kugerageza ibintu uko wabyifuza birashobora gushika, ariko nanone igihe cyo kugerageza kirabaho kikanahera. Icyo tubabwira ni uko tuhari ubwabo kubera ntitushobora gukora igiteramo bitarimo abaririmbyi, bitarimo n'abantu baze kubiraba. Urumva turavuga ku babo bamaze, tunavuga no kubabiraba, ku bakunzi babo, abakunzi b'ibyo bikorwa byabo biba byatumye tubazana. Nizera ko atabwoba bwoba mu bwinshi kubera n'ibyabaye hanini ngira ngo byadufatiye kubera umwanya muto, kubera ko iyo umuntu avuze ngo ntuhari kandi uhari, ubundi bakagomba kugaragara kugira ngo umwishyure ko uhari, ariko bamwe na bamwe twagiye tubona nabo nyine ibyo bari mu menyo ntacyo bazi neza, kubera ibyo umuntu aba akina nabyo urenga amategeko bishaka mu buryo ubucanke buriya, bizera ko ari ibintu biba bigomba kugenda uko nyene ngo bihere uko nyene, usibye uriko urabikorera abantu beza nkatwe nk'abari yo kuko n'ibindi bintu byinshi. Icyo tubwira abarundi rero ni uko ibiteramo byo biri inyuma ari byinshi cyane, hanyuma birumvikana ushobora kugira ubwoba, umuntu afise ubwoba azobanza arindire uno munsi ntawo wishyuza ntawo ukwishyuza kugira inyuma y'iyi conference de presse ngize twumve ibindi ati byo kumva n'ukuri zokwama wumvise buri gihe, abantu ushobora guhagarika ibintu ntibibaho, je ntavyo noshobora, hari n'ibihugu ntibirabishobora, murabizi neza cyangwa murabyumva, ntabwo ushobora guhagarika umuntu, hari n'igihe aba ari ku kazi kiwe, iyo umuntu ari ku kazi kamuberekeje uramureka agakora, iyo akoze ibiteme bakabihanirwa, akazi kanje ndagakora nkagerageza kugakora neza, hanyuma sinshobora kubuza abandi bantu bakora akazi kabo, ibyo kumva uzokwama wumvise, ahubwo iby'agaciro n'ibyo ndakubwiye cyangwa ibyo ubonye. Icyo nobivuga ko ibyo twe tuzobandanya ibikorwa twatanguye, twe tubaza imbere nka nano company, twese ibyo twababwiye dukora, twese ibyo twagiye gukora hano, twese mission, iyo mission rero ntirahera, tuzobandanya uko tubishoboye, hanyuma umuntu turashobora kutabikora uko umuntu abishaka birabaho, ariko icyo nasaba abantu bamwe na bamwe nk'abo turipfuza nabo ko bakora bakatwereka uko ibintu bigenda, bakatwereka nimba twakoze concert ntigende neza birabaho, ariko nabo bakore izindi. Igihugu ni kinini, ni cyacu twese, tugomba kugikorera twese, ni byiza ahubwo urumva turakeneye abandi bantu benshi bagenda nabo bazane Davido, urabyumva, bazane Wizkid, turabe ingene babigenza, hanyuma natwe tubigane mu nyuma, birumvikana dukurikira aho bakoze nabo bandi bantu. Abantu baravuga, hari n'abatunzwe muri ibyo, natwe tubaye abavuga twene tuvuga turaje gukora, nitwakora ibintu ntibigende neza kumbure n'izo nguvu zacu biranashoboka, nimba bihanwa gukora ibintu umuntu ntabikore neza bitewe ngira n'urugero umuntu yagomba kubikorako, tubahiriza amategeko, turi poro yo kubihanirwa ibihano, hanyuma abavuga bivana n'abaribo kwanza, kubera ko no kuvuga ubundi ibintu by'ibitaramo bakagombye kubivuga ko hari icyo bizi ko nimba warabaye muri ekipe zibitegura, kandi nimba nawe warabiteguye, cyangwa nimba warabanye n'abantu babitegura nk'uko turi kumwe, ariko abo bantu nimba hano atawe urimo cyangwa nimba narimo, umuntu yakagombye kutwereka nka nawe company ntitwabugije andi ma company kugurura,
umuntu ashobora kugurura nawe akatwereka ati babigenze bikaba na byiza tugende natwe turazi ko bati aha dukore nk'uyu nawe urabona ingana bigenze ibintu byiza cyane sinzi ko ikibazo cy'ubuzima ikintu cya mbere urumva cyo gutera intege abandi bantu babiri inyuma cyo nicyo nohera kubera ko ni nabyo nariko ndavuga mbira uriya mugenzi wacu Chris iyo abantu babaye benshi za Nigeria mu bindi bihugu n'ahandi habamo competition nziza kandi iyo competition ituma image y'igihugu iba nziza mu bindi bihugu kuko biriya bintu birabwa n'abantu benshi byerekana igihugu byerekana abene igihugu bikanamenyekanisha n'igihugu mu makungu rero babaye benshi byo bagiza cyane kandi karibu hafi riske buriya si biriya gusa haba n'ibindi no kubaho buriya nabwo ntabwo ari ikintu cyoroshye ja mu modoka ntibyoroshye n'ubuzi kushika so rero nta guferinga nza guhagarara ko cyane ko sinibaza ko byanabaye kubera ko intumbero zacu zimwe na zimwe nyinshi 90% twazigezeho ibyifuzo byacu ibyo twari tugamiye bivuze ko twakoze mu bihe bitoroshye bimeze gute dukora ibintu byahora bikorwa n'abandi bantu banini nabyo nariko ndavuga nk'abo bantu banini bo baba bamaze gukora nk'ibyo bintu buriya aho baba bari barazi ko hari ikintu cyakoze nk'uko nawe bivuze nanagushimira itangazamakuru ntibyigeze ribivuga ryavuze ibindi bitandukanye n'ubwo burimi twabonye itangazamakuru naryo rishobora kuba ritabubonye ubunini bivanye ushobora gusanga itangazamakuru naryo rifite ibindi biba byarateguye ibisumba biriya naho nta icyo bashwanda cyane kumbura umuntu abona ibintu binini bivanye n'ibyo abigereranyije so ariko dushimire n'ababibonye ko byari ibintu byiza tuzobandanya nicyo tubemereye kandi dutere tuduga hejuru icyo nabwira abagomba gushora nabo nta kibazo na kimwe ariko gusa bamenye abo bakorana bamenye les contrats cyo ntacyo nareka kuvuga bamenye amategeko bisonga amategeko cyane imbere yo kugira ibyo bakora bareke kwizera nsanze cyo kwizera hano umuntu yogomba kugira hirya gatoya nakoze ngira ngo nagerageza bagira ikintu cyiza nibaze ko niyo utafite ikibazo gusanga nta kikwiye gushima n'umuco mwiza niko ndabyibaza rero abantu bamwe bashimira aba mbere ntabwo bari kubwira abanyamakuru babanye kuva musambere y'igiteramo ikindi kugira kabiri naguma nshimire umushyitsi wacu umuririmbyi mukuru w'igiteramo ariwe Theben ndagushimire kuba yaradukoreye ibyo twamwifuza ko nshimire na ekipe y'US iri abari mu Burundi n'abari mu Rwanda ndetse n'abari bavuye mu bindi bihugu nimero ya kabiri nshimira umushyitsi yari yavuye mu gihugu cya Tanzania Romi I want to thank you so much if you want to watch this just know we can't wait to have you here in Burundi again so nabo turabashimira cyane tugashimira n'abaririmbyi ba hano iwacu badufashije kwakira abashyitsi duhereye kuri Theben Fizzo twarabanye kugeza no kuri aeroport SatB nabo twarabanye cyane mu bikorwa by'imyiteguro y'igiteramo tukamanuka kugeza kuri rinogi nabo turamushimira twarabanye twarakoranye urumva ari muri ekipe twari twizeye gukorana nayo nabo ntitwari kubashimira ko banatugira icyo cyizere tugakorana aho tujya kuri ekipe yadufashije umutekano twere ku gihugu twabise umutekano ukwiye mu biteramo byacu ntabwo twari kubyishobeza twenyine shimira ubuyobozi bw'igihugu bwatubaye hafi muri ubwo buryo tugashimira n'inzego z'umutekano ziri prive zagiye zituba hafi mu bihugu binabiriya namwe mwumve ko tubashimira turashimira n'abadufashije mu bintu by'ibibanza aho twakoreye nka Eden Garden twakoreye n'itangwitsi VIP badukoreye ibintu byiza cyane tugashimira abaduhaye sonorisation amastage meza hari Alberic yadukorera ibintu mu mwanya muto adukorera ibintu byinshi birenze muraza bageze kuri mesi bwa kare abantu bagiye guha ko kuzura mesi tutaraheza kwistara stage kubera ko
amateriel amwe yari kuri Eden yagombaga kuba ari aza kuba ari kuri Messi birumvikana cyane ko abo tubashimira cyane ku nguvu nyinshi bakoresheje tubashimira na equipe ya Now Company yagwanye cyane kugira ngo dukore ibintu twari twiyemeje gukora ku nguvu zidasanzwe nabo bumve ko tubashimira aho bari ni benshi cyane n'ikipe nini yagwanye y'abageni benshi bagwanye bakoresheje uburyo bwinshi kugira ngo tugeze abarundi tugeze ku bantu byo twabemereye turashimira n'abatuvuze uko ibintu bitagenze nabo umunsi bagize ibyo bakora mu buzima bazosubira kugenda barakora utuntu nka turabipfuriza gutera imbere financially no mu mitekerereze mu bwenge ukagira ubwenge buva ku Mana butuma ugira icyo wubaha nabo turabashimira icyo bakora cyo nyine baduha ingufu nta kindi bashobora kugeraho atari kuduha ingufu nabo tubashimira kwanza cyane kuko nibo batumye concert igira kabiri izogenda neza cyane yavuba tuzogaruka kubabwira rero sabe babaza buri wese nibagiye gushimira ariko by'umwihariko turashimira abanyamakuru b'umwuga bavuga inkuru babonye bavuga inkuru barisira pana kuvuga inkuru wese kuri telefone utaravye neza nimba ariyo ushobora gutangaza ko umuntu yapfuye ibyo abantu bakamubona ariko tibaza icyo ushobora kwiyikira muri kazoza urumva abagukurikira bakwiyumvira gute ibyo navyo tubibashimira kubera ko bimwe mu maherere nibaza tuzazokorana naho na company no gucika intege cyo twokibwira babana bari hirya no hino bafise ubwo bwoba nta plan zabyo zihari turabashimiye cyane rero umwanya mwahaye niteka kuri twebwe niteka kuri Now Company niteka kuri equipe yose ya Now Company kwitura abantu nkamwe nikatwitaba ni mwebwe muhari nta kibazo dufise turabashimira kandi turanezerewe n'ibikorwa twakoranye tubizeza n'ibindi byiza cyane vuba cyane ko tuzobahamagara tukabitabaza kandi kugira ngo dusubire dukorane ibirenze n'ibyo twakoranye Imana ibahe